ga jela Meghalaya mentakata yau kalapan khut no ya ki met jong ki laingut ki beriu ki bayap na kejimpang COVID-19 ki bakenthop ya uwe usipai BSF uwe Superintendent jong ka Geological Survey of India bat kawai galong kami kaban riu penyus nam karta ki belaklat apeng kejung sumar han negrims mau diang kani kalong kami kadai kabadang klat hakasi palai bat kadai ru kanong pang kabasan banyap na kaklam COVID-19 ha Meghalaya. Haka kat kandai terik mentau naitung arhajar arpau le pendap ikjing le niam kado ekamet jengki arngut ki balayap no nagajing pang COVID-19 hanegrims mau diang. Agani kesini ki bor jengka tenat kapet kia ekamet jeng ba bantai lang ar sengai sapos nam kerta u bajutre hakol kata jengka jela West Bengal haka tenat Geological Survey of India kum Superintending Geologist. Kila penkit ekamet yap jengka senong trajung haka senong Maulen Lasharai haka distrik Riboy. Hagani kesenong latap dan buramno ekamet jong ba bantai lang ar sengai haulum jeng tap jong balang Presbyterian Nongsder Umyam. Haga balak tap ru rengkat kejeng bot renti ki kendon ki balebot ketenat kakot kakia jong sorkar jela. Ya kejeng lek niam khado ekamet jong ne urang ba haulum jeng tap la pendap di kinong Sarai Balang jong balang Presbyterian hapo kejeng lam jong pastor da kamper maulong. Rengkat ki we di kinong Sarai Balang ki bahyang bahasem kinong elam senong rengkat urang ba senong ke Umyam raj maubo uba ti bo phang. Kakin kejong blay keong hakmi ngan yatu hapi kejing mayan ngin om yot hiak baro hanrei on pen kela yangi baro shisundon haka ba shiklip matken haka turai ka ba khadu nama ka turai kan sawa anda kom tai ki bayap on pen mi pat ki bompot bat yangi on pen kela hanrei ngimon yapi ban om tip ko para bangai sapang kita ki balayo thia makin om snusi kom kita ki we ki bomdon kejing kermen nama dang inget bau jisu ulayam bat ba ulami pan kum taru ya kita kibalayot thia hau jisu ublei unwan lamlem bat u tu isnei ya kapan pelat yang idi kejing kerhu ki pakan sai tam ki jong me batu da ai ru bagajing ai ka badak biang kejong jisu kris bu trai kejing yit ba kejong blei kupana bom cukut lam bagajing selok ka batiang bat pencak bor kejong men siam bakun tu ai bikin lai we blei kenya long rengkat lam ga yeng kasem kajong ni syakri uba mela shimno shaladi long rengkat bat ni long rengkat bat baro kidi ba khat kerpat ka kerteng kajong me hakani ka ri bat keleng setlak jong ka perthai nadu menta bat siduki arta ba bam cukut ru amen te handrai kani kadai nakabalang tengi kam kasnong ngam noilam snong ngala suthu kala dai e hiru yangi omba ngin shu kontak khamtam e hakani kapur bakaja kani jingpang kumbala ja kini singi bala lek ngilalap kajingja kabaklat no uri orang ba jungi budai nong sumar Dr. Sailu te kalong kai ka sosi ketika por bangilap ngisyami kita mungkin ki khubor andai kum hakani kasi kawan kajing tunjuk pat yanga tenga kumroma snong ngasngo banong ba ngi kum ka jai beri khasi ka jai beri ong ngi juang kum ka dorbar snong bangini tei haka imlang salang haka yap ke im kani ka por bangin proof bangin sakhi bangin penting nai ladi baka jai beri jungi kadi ka jai beri bu im bat ka badai ka batib beri tu blai Tengah ditang kata nak kalian junga orang masnong bang ngimban si nak kalian dorbar snong hi bar kalian ke isi ngela pediang ya kani ka met ban pendep kani ka dorbar snong ka jongi umyam lomba ka balang jong tenat Presbyterian umyam te kalong e ka bastunat nak kalian ka snong jungi ba kamu ka balang hi hajing sya kinawan dan tep ka balang ru kilala hi andai ka e bastunat kalong ba kilawan lomba ka dorbar snong kilai penbait lang tengi kum ka isi ngela sim no kerki ya karai ka ba pajba hi lajit yang aku menongelam snong bang sania teliru pajba sania ka karai ka jongi isi bar kuai dan dalam apa yang dikirim sekali tes COVID ini, tema kilap budan positif. Tehadin jong ta positif, tiki orang ta bomlong operate namar bang udang dan tu positif, ti kin yuswa, kin sange swa, kin treat swa yo COVID. Ti tong ilaya am ngimyo lekpet ngimyo ngishefun bet uman kasngi. Ten rei usaj uklan ka kasur ke istanan iu. Tu wong mat khuslai ngabiang na dong sedong. Ten rei hadian nang tu pan hak tu sing bakun di ngafun itu parai bateri po negrims itu parai yang bang kawai ke report ngilayo bakalong negatif di mentang inyo lasang inyo skawai tu kum lasang ngafun biang ong ibi pilayo mu ke report yang ngalap tip ba kalalong negatif tambah ya ke report ngampat yo akti jarang khat pat ya kata ke report dang yo hadu menin lai baje janmian tengah keling ong balik ke slam kata report ki ong hanaba ka du ke mesin ngim man sila dang ilap ikjing syang ngim man singin ham banyak is khaman
Namar long ba pinsu pen bana kum tu ta kam kan lum ha wi. Namar ka wi syo ka yu bang yo mane ka di first bang im dem step ka di na po office GSI. Tu da khar yu tu ba pen mi. Te den nang tu swa ngai ka sedang. Te hadin don ba fun yang ngai parlok senlai mkhra. Ki ong kum nu yo ku ki ong hang ni bu don covid. Te ngaru ngala susah kum dum te kat nang mi sni la nang ya pe tu mantan ngai isu. Minister jong ko kya ong ta te ta ngau long ko pe jing lengo kan. Hagani ka jo kasni ka khat khandai trek unai tong Arajar Arpho. Ya kemet jong sipai ka penat Border Security Force Unageshwar Diori ubala klat agajin pang COVID-19. Bat nakaliang kinong tray jong ka Shillong Municipal Board kilale chimti kemet jo una negrims hamau diang. Hadian bela chimti kemet jong Unageshwar Diori lapin ket bet caka thang met yap ka badan hamau ba da ka bobot renti ru ya borok kijing betha jong ka tenat ka kwet ka khia. Haba kemet jong sipai ke lapoi hamau ba upandit ula pendap ke jing leaniam le rukom ke bakat do bat hadian kania lara no sapok ke jakathang rengkat ke jing dan lang ki bor penyak distrik na ketenat kokot ke kia ki pulet bat kiwe. Kalong kami ke balaklat no aksni palai ke basyong basa aksnong mau ba bat kani kalong kami ke lalet ti apang hanai grams mana kasni balang namar ka jing shita maka syadam namar bagani kanong pang kadoni ka jing pang bala suba bagadai ka jing pang COVID-19 ki doktor kanai grams ke lalet marmar ya ka RT PCR test bat lepen ti kena bagalong positif ha kasni palai tang daki kenta shwa bakan klat no kat kum ka kubor le tho bo we nong ap kanai kanong pang ule betlang ya ka jing pang bat lepen ti kena kani da ka jing test positif ya uru ya kini kanong pang lalat on thang dagi nong tre jong Shillong Municipal Board ha kasni tho diam ha ka jaka thang breu ha jalu para kabala shim ru ya baro kilat jingada bandat ka jingebet jong khnyang jingpang